Pamirsa nemonen rahina saniscara kliwon krulut galahi lintang, krama banjar tarukan kaja pejeng gianyar, ngemargiang puncak karya memungkah, melas pas mepedagingan, mepedudusan alit miwah ngentek linggih. Sani kepuput ide pedanda gede buruan, saking gria sanding pejeng. Kalian adat tarukan kaje imade murji ngaturang permesuk seme miwarasa angayu bagya mawinan samian krama sejeroning dan karya side memargi antar labde karya made murji ngawawahin sedurung puncak karya memungkah miwa mepedagingan ring banjar tarukan kaje pejeng kaje tampak siring sampun kemargiang upacara ngeruak miwa nuasin ring raine sanes cara pon pang selai Juli nilintang upacara resigana melas pas miwa mepedagingan ring tanggal 21 Juli nilintang, asa puni ketaler, nyagar gunung miwa penyeneban kemargiang ring anggara pon merake tanggal 4 Agustus. Paikatandane taler matur suksema majeng puri pejeng sane sampun ngican hibah, tanah Bali Banjar, tarukan kaje. Turawi mangken sampun mesertifikat atas nama Banjar adat tarukan kaje. Ini kan kena politik, nombak sana ring beli Banjar politik, ring puro politik, wastana puro pelakhiran. Jadi sampun KPC atau pindah kondo saking dipejeng, sampun itu sampun kena itu membicara pemagi kena politik, sana wawo sampun keserang, sana memaksa sertifikat, sampun saduen Banjar adat taruh kaca. Pande made jiwa pinake penglingsir sepisanan serati mausang, karya puniki sampun puput ring pemargin upacara pedudusan alit tawur balik sumpah dan yang ngewawahin dan karya puniki sida ngicenin kerayuan miwa kesukertan krama tarukan kaje. Puncak karya taler katurang sesolan topeng, wayang lemah, miwa, sesolan rejang. Agus Sudiatmiko, Bali TV.